Mbia mono sana mwanchi umulia weta Kisii and Ndizi TV no gosemera konuna kwabiri kugutwara oburigereria burubuya nebiro bindi na ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye nare yabereka gokorekana akora chingongo chensi inye chense asinse mochiche mitandao asense ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense ye website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net iretera na Fridah Kerubo na Chinsa chibiro kaliro ni gotokubwatanere Joshua Auta ikaransa oike elindengo manye asenchera yobwenye chinga kitoroche etuleti yabagaka kurwa asorogongo rwa Gusii ningo bagikiri korobekana kukogendeta kwane kigwa ase Chinsemo asibaganiriye abarayi gotwara chinkwa na cyoko igwana nabigo konyora amachibu kubwatikana na uchumi bunegendete gosalika nabayiga bamenye ko rwasorgongo rwa Gusii nigo baereire ari babere bagwetera chinga kichokorobekana animo nasobo nchorya babere bo kwira nanse nabayigo chinga ki obugima bogendete gokonga ekigambero gya Kisii nigo kera chikona cha ekina yomwana sagini rituko lyalero mwanchu muligelia ayongati yali nkwaliganiritie omubasolero toskatonyegera kwira nanda segekege Kerubosio elindengo manye amange Yakegima mwancho muliyeli yango kwaligani bene ilinde tosanga sobwamo gochakabona iga goika omoelio Amayia yebire bigani gongo chakira orogongo rwa Gusii asingo kumenya bina nigo etureti yabagaka kurwa sorogongo rwa Gusii bagikire okorobekana kukogendeta kwene kigwa ase Chinsemo okwana omogaka Samuel Bosire nigo abodi abamenye kurwa sorogongo rwa Gusii gotiga korobekana ikegani go kwaberi ko gusalia ebinte bingi waigo nigo aboliria baraigo chamo naboigo gotwara chingwa na cyoko igwana asokonyora amachibu yo gosalika gwa uchumi okora demonstration is korwa nsemo yande muno mogaka chinkwano negentekia egekakara mugokwana omokwaroro ya mangana ibintu byabuya chinkwano kiracyo chitageire esabara yaba bakumana kera abantu baikaranse barwe chinkwano chire reasonable chingiya abantu bakuigwanana na ena beta kireigo ngokorera iga abagusii ese twabeta amangana amandamano tigaturaira ngora point teyo yugo sambe para mosobeti opale osambe para kebirigo ari amasubume usena etana araji para jisambire njugo sambe roro kiaba nki ngendo kieko gosalia na ndali ese gwasambira oyigo tako butokera ebe chipoto esaleke ebe metaro na gusamba konde yokoranga na balifu bantu bali bakwanda mana boronge taibaro ba ukwanda muna ali chinko ko boronge utareka masimba bajigo sambe para botuko naende bantu balia bali baronge iko isamanda mano tiga ensi ya iteire ngora abantu bakwane chinkwano ibintu mbisaleka mono ibiasara mbisaleka na endi amapato tubwata ya maketo tebango botakano obonge amanda managenderere goborabo bobe mono na endo turabenchara na endo tuchake na endo na enesegio tuboke abantu baitu Chinga kicho boigo ni gabamenye kurwa sorogongo rwa Gusii babeire bagokwanera ali abere gakoretwa no korobekana osangane Kisii and Ndizi TV nigo abonchirira babakorera buna nigo bonchirira bwa beire bo kwira nanse na sekulinda sensemende nigo obugima bogendete gokonga ase igoro ya mandamanaya nigo ntagete gukwana nga tabwati faidende aso mwana inchi buna inche oyoro munyabiasara daraja 2 nambe yemo igo ntagete goteba nga amandamanaya ase ebiasara igaletira asara enene ase ngencho korubuna chagete tindara faidende na asara ngedete kunyako bankorora abaraya baito babere abwaso samo igwire amuruito oyore president yaito arafu na Raila
banyare ko bakoteba ninga twagwende kunyaka bagokora erinde banyaka bagokonya omwananchi ekiase ng'enche ketoligeretie barabuni ko batimogete intubu no mwananchi inche ngumiete. Ekigambiro gia Kisii ni gokera chiekona cha ekina kiumwana sagini ritko liarero abakagerwa batatu abo bwateranire na mamocho ase okomokonora amaiso omwana sagini nigo babiri bakoegwa chinga kichiabo chisaine ase nsemo yo kwegerera ase boiga sensemende oborori bwabeire bokorwegwa. Siku ya leo itafikia tamati ya kesi ya mtoto sagini. Tangu mtoto sagini angolewe macho mwezi wa Disemba angolewe macho tarehe 13 kuamkia tarehe 14 ya Disemba. Leo ndipo siku ya hukumu. Hukumu itatolewa katika koti ya hakimu mkaazi Christine Ogweno. Na matarajio yaliyoko katika wananchi wa Kenya kwa jumla na dunia nzima ni kwamba haki itendeke kwa mtoto sagini, ambayo tunatarajia kwamba kutokana na ile stakabadhi ya hukumu yenye jaji magistrate aliandika ukurasa 106, tunatarajia kwamba leo hukumu ama adhabu yenye iko katika sheria itaadhibiwa hawa watatu. Ikiwa kwamba ushahidi uliletwa kotini na washahidi pia wakatoa ushahidi wao, tunatarajia kwamba tamati ya leo itakuwa ya vishindo na vivijo kwa mtoto sagini na Wakenya wote wenye wanapenda haki kutendeka. Okorobekana nigo kwenekigwa ase kinyoro giebuko ekike gotoka ime yabo basi magega y'abamenyi benseme yo weso kiana bogo korokia ogotaisanika kwabo asobwaga chibwo boraro ase parenene ya nyangoso eyo kogenda asensemo yekebuko osanga nabaliki bamangana nigo babolia baraikorwa sinsemecho kweneke buna epare yongwe ngwaga chwere boikirano. Hii barabara kulingana na klasi yake ilikuwa 250 mm. Secondly, watu wameenda beyond wakabadilisha. They did what we call in engineering alteration. Wakahalta hii barabara ikawa ni 1.25. Unaona? Sasa inamaanisha kwamba hii barabara gauge yake ni ndogo sana. Secondly, our major concern ni hii daraja. Hii daraja yetu it is too narrow kwamba magari mbili haiwezi pitana. Mnaona hapa hii daraja ni ndogo, watoto wanapita kwenda shule, magari kubwa inapita hapa, wananchi wengine wanapita. Itakuache unaepa gari alafu upite. Mtoto mdogo amekuja kwa baby class, atapitaje kwa hii daraja? Wakasema tumemaliza na amutoe kitu. Ni kitu gani tunatoa ili hali government imepewa hawa pesa? Parapara vile imetengenezwa, hatuoni kama ni standard ile inatakikana. Parapara ishawekwa makaravati. Parapara wanataka wakatae kutengeneza taracha kwa vile mtu akipewa kazi ya contract anatakikana anapewa ile kitu tunaita PQ. Taracha iko ndani yake, amepewa pesa hiyo. Sasa sisi tumeumia zaidi vile tumeona hii parapara, tunataka serikali tusaidie. Abara ibechidini nigo baba gwikirana bosi we committee ya Senate eyogendete kolingoria igoro yoboiti obwabete bogokorekana aselinani ria shakahola ngati abali baba gwikirana asichinse chonga mono morandia David Owor nabaigo omwaskofu omanene Margaret Wanjiru bwegesa simirogia Jesus is Alive ministry okwana korasichinse mecho nigo baboligo borodikorwegwa aliko bwatkana na betega kwenekigwa asichinse mochiri chia shakahola. We need to focus on scientifically verifiable testing. The doctor should come and verify whether these actually are real healings. I have done it at Cambridge laboratories and they have tested to the DNA PCR. So what we are saying is this: to avert what happened in Shakahola, we need
to focus on the church that is playing its role of bringing life, but not taking away life. The loss of life should not be the role that we saw it in, the role of the church that we saw in Shakahola. We want the church that is able to bring in life. And me as a Christian doctor, I know what it means to work together as a church, together with the doctors, to bring in a life. And even as I speak now, I came with one example here. Samson Pugi, for example, who is here, and the HIV positive. We have tested and we are testing every year to see what is the outcome, because NASCOP told me to follow up on these cases. So when this new phenomenon came, many people have been relieved of trouble. You know what HIV can do. And I want to believe that also, when we focus on this scientifically verified evidence of healing, we will be able to benefit as a nation also, because we are spending a lot of drug money. Even some we are getting from donors organizations outside. So we need to focus on where there is evidence that we can really benefit. Not people, because when the people went to die in Shakahola, they were actually looking for healing. Maybe they were looking for HIV, AIDS healing, but they were not. They were going to places where there was no scientifically proven evidence. Kubwatikana no kungusana na okukwabeire gokoene kigwa na koirera MSC gosambwa nigo abalimi gwetania chimibere bayimukirie egetambukiro na gocha amo na gutwara chingwa na chyokoigwana asoko ene kibuna obolimi bwabo ngokolekana bule asinjira endonge osanga nigo bairera asara babeire bakonyora kubwatikana no kungusana noko aseberure kubwatirana na boigo goska bosio Wasingishu, wa Moitani, wa Jaluo, Kipsigis, kila jamii hata wa Kisii tulikuwa hapa siku ya leo. Tulisema tunakemea wale wanaanzisha tena miwa yetu kuchomwa. Miwa yetu haina vita, miwa yetu inataka uhusiano bora. Kwa hivyo kwa siku ya leo tulipitisha na tuliombea Mungu siku ya leo kwamba amani itadumu sehemu ya Ngararo na Enoretet. Unakuta miwa iko na mwezi 50 na contract wenye waliandika mwezi 24. Kwa hivyo hata hivyo miwa imekaa kwa mashamba zaidi. Leo tumekata kwa kauli moja kwamba miwa yetu iwe soko huru. Tuusie mtu wowote mwenye anatupea pesa. Wakati miwa imefanya mzuri, mkulima unapata karibu shilingi 4,000 kwa sai na karibu na 600 hivi. Samani tulikuwa tunapata kama 2,400 sababu ya competition miwa imekuja. Wizara ya Leba nigo yalireira gwakana chibesa chiabagotu wetera omoroberio oinwa jamii okwana omowaziri Florence Bore nigo anikebuna gochaka omutinyo 5 na 3 nigo barabe bakwenyorera chibesa chyo boikira no konyora konde gwansi gotaiyo miezi 8. Mkumbuke tulikuja kwa serikali ambayo haipo na kitu, so tuko tunatafuta hiyo pesa. Sasa tumemaliza hiyo deni. Hiyo mwisho wa hii mwezi tarehe 1 mwezi wa 8 tutaanza kulipa kila mwezi hiyo 2,000 kwa wale ambao wanapata hizo pesa. Kwa hiyo na wazee wengi walikufa. Kwa hiyo wanahitaji kufanyiwa replacement. Ni kweli ama si kweli? Basi tunaomba tu hiyo register uweze kuiangalia na kuamrisha isafishwe. Waliokufa watolewe ili wale wengine wafanye nini? Wareplaciwe. Na pia uangalie kama kuna njia uweze kutupatia nafasi wazee wengine wafanye nini? Ensemo y'oburendi me county ya Gusii nigo basokire abantu kianda abale abakagerwa bobosalia ase kyombe gya jobless imeyomochi Gusii abakagerwa bo nigo babakobekwa libyara emambe ya lero asibara kigwa osibwe kegambero elinde kwiranelya amamocho ali ababwatrenti waigo wosanga nabanyanyimba kora senseme yo nigo banekebuna nigo obonyabi bogendrete asibabire bakorwa egekurege tindi goche ase abasalia. Wenye wako hapa ni watu innocent, wenye wamekufa watu innocent, ni watu ambao wako na makazi zao. Huyu mama ambao wako hapa huyu
mama ambaye anafanya biashara yake. Huyo kijana ambaye amekufa ni kijana ya roofing, mtu ya kufanya mambo za bao. In their offices they found crude weapons, suspected stolen items, and then the 9 were arrested. And those are the jobless group members or supporters. 9 of them, they were arrested. We are not going to massage this jobless group, but we are going to punch them. Habara ikorwa sensemo ya Tana Delta eyogotoka Amayia County ya Tana River ni goba imurunganirie kubwatikana no kuburwa kwa borokia ase chiskuru che serikali korengana no roboti babiri bagosokya ni goro kwenikebuna chiskuru cyoboroso emerongo 52 ni go chire no bulemiro wa borokia gwetania chimibere kone ni go babolire wizara yechisemi kurigereria enganeyo nabago kwenikebuna nkolika bale aborokia ase chiskuru echo. Sasa milele na milele Tana River haina walimu. Kama vile ulivyosikia hapa tuko na deficit ya 46. Walimu hakuna hapa. Kwa hivyo TSC tafadhali muangalie hivyo. Ikitokea nafasi wenye kuandikwa muandike watu wa Tana River. Watoto wetu hawataki kwenda kozi ya walimu. Wao wanataka kutajirika haraka, wanasema wanasomea procurement, wanasomea business, wanasomea nini? Hawataki kitu wa kusaidia jamii zetu. Mimi nahimiza watoto wetu, saa hii hata serikali imeweka grade mzuri ya C plane. Watoto waende teachers training college. Wakimaliza kusoma, kazi ziko tayari ya TSC wanaajiriwa. Watu wasikuwe na wasiwasi. Nafasi ikipatikana tunawapatia. Tumepewa ile ya juzi sasa ya Auta. Na nimeona watu wa nyumbani ni wachache sana. Hata tukiwaandika tutawamaliza alafu tuendelee na Mwanche muligereria kurwa soroboti orioni onekire omoelio wa mangana maya asebirebiga kulende toska tonyegera chikoraga Chinsa 10 ayona mangero nyara senchera yobwenye kulende nyara sense mochiche mitandao asense mo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na baga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net magech kamera soko nekibina ebichana boigo eliogi yagwikira sole asenchera ya bene nere Abigail Nyanchama tobe tokubatenere Joshua Auta astinse mochi biorokelio na inseria ne Fridah Kerubo tuara obuligereria borobia.